bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi. Amen. Amena. Amen. Reka twigere ijambo ry'Imana tugezemwo uno munsi. Acha tusome neno la Mungu, tunafika kwa sikia leo. Murazi ko ubu dutanguye indwi zo gukira. Mnajua kwamba tumesha anza wiki 7 za kupona. Uyu munsi ni umunsi w'indwi ya mbere yo gukira. Hii siku ni siku ya kwanza ya wiki ya kupona. Murazi ko nateguye ikindi cigwa twokwize. Mnajua kwamba nimekuwa nimeandaa lingine somo tutasoma. Ariko Imana imbwira ngo genda wigishe indwi zo gukira. Lakini Mungu akanambia nenda fundisha wiki 7 za kupona. Bigaragara ko hari umuntu Imana igamiriye kukiza. Inatafsiri kwamba kuna mtu ambao Mungu anataka kuponya. Kandi neza na neza nibaza ko yoba ari tena itakuwa ni ego yoba ari uwo avuze izina. Itakuwa ni huyo ambaye amesema jina lake. Yes ashim. Amen. Yes ashim. Amen. Elisa arabwira Eliya ati eske birashoboka woma imigabane ibiri, kuko Eliya yamubwiye ati urasaba icyo ugomba cyose. Maana Eliya alimwambia niombe kile utakacho chochote. Elisa amubwira ati nkeneye imigabane ibiri y'impemu yawe. Elisa akasema naomba vipaji viwili katika roho wako. Ama Eliya amubwira tusabye kigoye. Eliya akamwambia unaniomba kizito. Ati ariko kankurikirana. Lakini akamwambia lakini ukinifuatilia ukabona ingene nduze mu ijuru, ukiona gisi ninapaa mbinguni uzobibihawe, utapewa. Nanje ndakubwiye nti nami nakwambia muri uyu mwanya muto, kwa huyu muda mchache ukankurikirana, ukinifuata vizuri, ukabana nanje uyu mwanya, ukiwa na mimi muda huyu, urakira, utapona. Amena. Amen. Amena. Amen. Ijambo mfise uyu munsi, neno ninalo siku ya leo, nijo indwi ya mbere y'indwi zo gukira, ya wiki 7 za kupona. Haleluya. Amen. Tufise indwi zo gukira. Tuna wiki 7 za kupona. Uno munsi ni indwi ya mbere yo muri za indwi zo gukira. Leo ni wiki ya kwanza katika wiki za kupona. Ikigo tuza kwiga uno munsi kivuga ngo wizere uteri intambwe urakira. Soma tutasoma leo inasema kwamba uamini upige hatua utapona. Haleluya. Amen. Na majambo abiri
ni maneno mawili akoreka anatumika hakaca haba icya gatatu. alafu panakuwa cha tatu. Icya mbere urizera, Cha kwanza unaamini, icya kabiri ukagira intambwe, cha pili unapiga hatua, icya gatatu kica gikoreka urakira. cha tatu kinafanyika ni unapona. Urashaka kumbwira ati je nta ngwara afise? Unaweza kunambia mimi sina magonjwa. Burya ingwara ziri kwinshi Pale magonjwa iko aina nyingi kandi ziratandukanye. tena ziko tofauti. Urashaka kwibaza ko utagwaye, Unaweza kuwaza kama ugonjwa, ugasanga mbere no mu mutwe ntizikwiye neza. unakuta hata kichwani kuna kasoro. Ukibaza ngo bimeze neza kuko urambara neza, Wewe unawaza viko vizuri, maana unavaa vizuri, ukavuga neza, unasema vizuri, mugabo ugasanga umuganga yo gupima neza, lakini ukikuta mganga akikupima vizuri, yosanga haragahaze. anaweza kukuta kuna kasoro. Sinashaka gutanga uturorero mugabo munyihangane nanga karorero. Sikutaka kutoa mifano, lakini mnivumilia nitoe mfano. Umuganga umwe yavura abakeha bwenge. Daktari mmoja alikuwa anatibu watu wasiokuwa na akili sawa. Baramubwira muganga ati burya wewe waturenganije twe twarakize. Wakamwambia daktari, sisi umetuonea tumepona. Muganga ati nta ngorane je ndafise agapimo. Akasema daktari, halina shida, nina kipimo. Atafata ku muryango aca umurongo hasi. Akakamata kwenye mlango akakata mstari. Aca ababwira ati umuntu wese aziko yakize, Akamwambia kila mtu anajua kwamba ashapona, nace musi y'umurongo atahe imuhira. apite chini ya mstari huyo aende nyumbani. Yaje abona binjiza imitwe musi ya wa murongo. Aliona wanaingiza vichwa chini ya ule mstari, alichapa chini. Atabwira ati nubwo muvuga nk'abakize mwe ntimurakira. Akasema japokuwa mnasema kama mmepona, lakini mngali Baramuhaririza. Wakambishia. Atabwira ati basi mukina teatro. Akawambia basi mcheze mchezo wa kuigiza. Wewe ubu udandaza inyama, wewe uwe mchuuza nyama, nawe ubu ugura, na wewe uwe anayenunua. Muganire turabe. Sasa mzungumuze tuone. Wa undi acha ugura caragenda ati ma iritiro y'inyama. Ule wa kununua akaenda akasema nipe litre moja ya nyama. Wa undi agurisha aratwenga gose avuga ati uyu wewe aracasara kweli. Yule anauzisha akacheka sana, huyu angali kichaa. Daktari ati achibaza tivevese wa undi atwenze undi niwe akomeye. Dokta akasema yule anacheka mwenzake ndo mzima. Mugabo cyaramubaza ati kubera ko umutwenze. Sasa akamuuliza kwa nini umemcheka? Atamubwira tujya waracasara kuko akasema yule angali kichaa kwa sababu ndamuha litiro y'inyama atazanye icupa ndamushiriramo. Amesema nimpatie litre ya nyama na kuleta chupa nitakayemtilia. Burya wowe ushobora kwibaza ko atakagwara ufise. Sasa unaweza kujiuliza kwamba huna magonjwa, ariko reka muganga gupime, lakini acha daktari akupime. Usanga ugwaye ingwara 12 atazuzi. Utakuta unagonjwa maradhi 12 bila kujua. Ariko no munsi uraza kukira ingwara uzi nizo utazi. Lakini leo utapona magonjwa unayojua na unayojua. Amen. Ingwara zikurimwo nizari zifise imigambi yo kukuzamwo. Magonjwa imo ndani mwako na zezi kuwa na shabaza kukuingia. Kuko Imana tuvuga ni Imana itabesha. Maana Mungu tunayemsema ni Mungu asiyesema. Uyu munsi n'umunsi yo gukira. Siku ya leo ni siku ya kupona. N'umunsi yo gusezera ingwara. Ni siku ya kuaga magonjwa. Ni intambwe zibiri zonyene. Ni hatua mbili tu. Ni kwizera, ni kuamini, no gukira intambwe, na kupiga hatua, maze urukiza rukaboneka. Afu ukombozi unaonekana. Reka dusome Matayo igice c'9 ku murongo wa 22. Tusome Matayo sura ya 9:22. Turasoma mu izina rya Yesu. Buno Yesu arakebuka, aramubona, aramubwira ati humura mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije. Amen. Amubwira ngo iki? Ngo humura mwana wanje, ngo ukwizera kwawe. Reka tuje muri Luka 18:42. Luka 18:42. Turasoma mu izina rya Yesu. Yesu arayibwira ati humuka, ukwizera kwawe kuragukijije. Ya jambo kandi ragarutse ati ukwizera kwawe, imani yako imekuponya. Tugiye muri Matayo 26:40. Matayo 26:40. Agaruka kubigishwa asanga basinziriye, abaza Petero atubwo nimuruce mubana amaso nanje ni saa nimwe. Yesu yariko aragenda. Yesu alikuwa anatembea, ahura n'abantu benshi baramukikuza, akakutana na watu wengi wakamzunguka. Mbere bamwe baramubanda, sasa wamoja mpaka wakumsogelea, bamwe baramunyiganira, baramuyegera cyane, wakamsogelea zaidi. Ariko hari umudamu, lakini kuna mama yamaze imyaka
12. alikuwa anamaliza miaka 12. arwaye indwara y'ubutinyanga. Alikuwa anaugua ugonjwa wa kutoka na damu. Iyo ndwara je ntabwo nigeze ndayigwara. Hiyo magonjwa mimi sijawahi ugua. Nta niyo ngwaye. Hata siugui kwa sasa. Nta niyo nzogwara. Na sitaugua. Ntayozi. Na sijui. Ariko hari abantu mwicaranye bazi iyo ndwara. Lakini kuna watu mnaketi pamoja wanajua magonjwa hayo. Iminsi 3 yonyene irabariza bamwe bamwe. Siku 3 wamoja wanatoa machozi. Ababizi iyo ndwara irababaza. Wanaojua magonjwa yanaumiza hayo. Ibaze rero ingene iminsi 3 ishobora kugutera ibyago. Sasa uweza siku 3 zikutie tatizo. Uwo mudamu yaramaze imyaka 12. Huyo mama alikuwa anamaliza miaka 12. Ibaze imyaka 12. Waza miaka 12. Urwaye. Unagonjwa. Ibikoresho vy'ubu nibaza ko bitari bwaboneka ico gihe. Vitumikisho vya kisasa na waza wakati wa vikuwepo. Kumbe ico gihe hakora ibihubahuba n'ibihunda. Kumbe ejo byakora ico gihe sindabizi. Labda ndio vilikuwa vinatumika wakati huyo. Ikindi naco muri ico gihe. Kingine nacho nyakati hii. Umuntu wese ari mu bihe vyiwe. Mtu yote alikuwa katika nyakati zake. Yarubwa kwa humanye. Ilikuwa inahesabiwa kwamba amenajisika. Ni arekurirwa kwinjira ahakoraniye abandi bantu. Hakuwa anaachiliwa kusogea mahali ambapo kuna kusanyika wengine. Mbele umugabo we yari yarekure no kumwegera. Hata mume wake hakukuwa anastahili kumsogelea. Ni kitanda jamako. Hata na kitanda na lalia. Hagize ucicarako cyangwa agikorako. Pakikuwa mwana kikalia kwamba kiguse. Yitwa kwa humanye. Alikuwa anaitwa mnajisi. Ibaze nawe. Ibaze imyaka 12. Waza miaka 12. Ntabwo yari umukobwa yari umudamu. Hakukuwa binti, alikuwa mama. Afise ibyo ategereza gukora mu rugo. Alikuwa na vitu vya kufanya ndani ya ndoa. Ibihe vyiwe byari bimeze nabi. Nyakati zake zilikuwa ngumu. Yarize araruha. Amelia kachoka. Abantu baramutaye uravyumva nawe. Watu wamekutupa na unayasikia. Biblia ivuga ngo yaragiye kubaganga. Biblia inasema kwamba aliendea wadaktari kugezaho nabo wananirwa. Paka na wadaktari wakashindwa. Biblia ivuga ngo aragera atanga ingemu. Biblia inasema kwamba pakafika kiwango akatoa. Bigaragara ko yatanga mahera kwivuza akashako n'ingemu. Inaonekana kwamba alikuwa anatoa pesa ya kujitibisha pia anazidisha. Mugabo ntacahindutse. Lakini hakuna kitu kilibadilika. Ariko Yesu yararindirije umunsi ngabugire neza umunsi nk'uyu. Lakini Yesu alikuwa anasubiria siku amtendee vyema kama siku kama hii. Yesu yararindirije umunsi udasanzwe nk'uyu munsi akurindirije nawe uno munsi gakora. Yesu alikuwa anakusubirisha siku isiyo kwa kawaida kama hii. Wa mudamu aza kumva makuru ya Yesu. Yule mama kasikia habari za Yesu. Arizera. Akaamini. Kwa Yesu ashobora kumukiza. Kwamba Yesu atamponya. Ariko nubwo yizeye. Japokuwa ameamini. Ntabwo yagumye munsi. Hakubaki ndani ya nyumba yake. Kwizera kujanye no kugira intambwe. Ni kuamini pia na hatua vinafuatana. Yizeye angagume munzu. Hakuamini abaki ndani ya chumba. Ariko yarizeye kuraba Yesu. Bali aliamini akapiga hatua kwenda kumuona Yesu. Agenda ndogo ndogo. Akaenda pole pole. Kumbura abantu baramukwefye. Labda watu wamemkimbia. Kumbura abantu baramuhunze. Labda watu wamemkimbia. Baza tujya we agiye. Wanawaza sawia na kwenda wapi? Kumbura abantu baragukwefye. Labda watu wamekukimbia. Kumbura abantu baraguhunze. Labda watu wamekukimbia. N'ibibazo urukura tabo biciye muri iyo ngwara. Kutokea na matatizo kupitia magonjwa haya. Ariko abantu bose bari ngaho. Lakini watu wote walikuwa hapo. Nta numwe yaramukiwe kugirirwa neza atari wa mudamu. Hakuna aliyekuwa anafikiriwa kutendewa vizuri isipokuwa ule mama. Burya ugamijwe kugirirwa neza burya ni jewe. Yule ambaye anafikia kiwango cha kutendewa vizuri ni mimi. Burya zijya ndwi zaje kuganjewe. Pale zile wiki 7 zimekuja kwa sababu yangu. Burya zaje kubwa Jackson ivuga izina ryawe. Zimekuja kwa sababu ya Jackson, sema jina lako. Abantu rero watu sasa bari bakikuje Yesu. Walikuwa wanamzunguka Yesu. Bamwitegereza. Wanamtizama. Wa mudamu yule mama aragenda ndogo. Akaenda pole pole. Nibaza ko yabanje guca hagati y'amaguru. Nawaza kwamba alipita katikati ya miguu. Kuko abantu bari bamugunze Yesu. Maana watu walikuwa wanamzunguka Yesu. Nibaza abandi bacha bamusunura. Labda kuna wengine walimsukuma na miguu. Nuko nao mama bagusunuye. Kama gisi nao wanazidi kukusukuma. Batazi kwa liwa ushikiri. Bila wajui kama wewe unafikiriwa kwa sasa. Bakamusunura. Wanakusukuma. Batazi kuri umwana wa nyenevyo. Hawajui kwamba ni mtoto wa mwenye navyo. Batazi ko Yesu
Yesu yaje kubwawewe. Hawajui kama Yesu amekuja kwa ajili yako. Wa mudamu yarihanganye, Yule mama alivumilia mateso arinjiza yote, ukuboko. akaingiza Biblia mkono. ngo yibwira mu mutima, Biblia inasema ngo akajiambia ndani ya nafsi, nubwo nakora ku buyonga bw'impuzu yiwe, akajiambia ndani ya nafsi yake, hata nikigusa kwenye pindo la nguo ya Yesu ndazi ko nza gukira, najua kwamba nitapona. haleluya. Amen. Nawe nubwo uzoba wicaye aho nyene, Na wewe hata kama utakuwa umekaa hapa uraza gukira, utapona. haleluya. Amen. Yesu bari bamugunze. Yesu walikuwa wanamzunguka ni Yesu wengi. aravuga ngo hari umuntu ankoze, Yesu akasema kuna mtu anayenigusa. baramutwenga Yesu. Wakamcheka Yesu. Petero murazi ko yishira imbere, Petro ajua kama alikuwa kimbele mbele. ase we Yesu we naye Ati we Yesu nawe ya. turakubunze. Sasa tumekuzunguka, Umuntu wese akora gukorako, kila mtu anakugusagusa, amubwiye ngo hari ubukozeko. afu useme kuna mtu anakugusa. Ba Petero Wa Petro nabo bari kumwe, na wale walikuwa pamoja, ikanzu ya Yesu nabo barayikorako. na kanzu ya Yesu nao walikuwa wanagusa. Uretse kuyikorako na Yesu bari baramukorako, baramugunda. Bila kugusa tu kanzu hapa na hata na Yesu alikuwa anamuona. Ariko kuzini numbero, Lakini kuzingine shabaha. haleluya. Amen. Kumbure hari wariko ayikorako ati ikanzu nani itagira umushono. Labda kuna mwalikuwa anagusa kanzu yeye na mshono. Umutayera ati nanje ndabe ingene nzoshona amakanzu atagira imishono. Utele naye ati acha niguse niangalie gisi ndashona makanzu yeye na mshono. Nyabuze waravuga ati uyu muhungu ikanzu yiwe idachafura. Wengine anasema huyu mwanaume kanzu yake haichafui na Sindigera mbona imesa. siaona nafua. Nyabuze wundi yavuga ati iyi kanzu woyimwibana. Sijui wengine alisema hii kanzu wa Umuntu wese ari madiri yiwe. Kila mtu alikuwa na mdiri yake. Uwajaje gukira atahayakiza. Yule alikuja kupona ataondoka ameshapona. Amen. Kuko Imana ntabwo ibesha. Maana Mungu wetu asemi uongo. Wizere, Uamini, ugire intambwe. upige hatua. Haleluya. Amen. Muri Luka twabonye Luka tumeona Bartimayo yumvise amakuru ya Yesu, amesikia habari za Yesu, acarakoma induru asemerera akapiga kelele ati Yesu, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. akasema Yesu, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Ntiyumvise amakuru ngo ace yizera yicare, Hakusikia habari za Yesu aikae afu amini. ntiyizeye ngo ace yicara arindire ngo ndizeye Yesu araza kumva. Hakuamini afika na keti esti nasubiri Yesu ataniponya. Oya, Hapana. yarizeye, Aliamini, acakora action arasemerera, akafanya kitu, akapiga Yesu, kelele. Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Akasema Yesu, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Bibiliya ivuga ngo baramuzibiranije. Biblia inasema kwamba wamemnyamazisha kimya. Nkuko nawe bama bakuzibiranya mu buryo butandukanye. Kama gisi naona kunyamazisha kimya, Bakuzibiranya wongereza ijwi. wakunyamazisha na wapanza sauti. Bakuzibiranya niko yongera ijwi. Gisi wako mnyamazisha ndio gisi wako wapanza sauti. Agasemerera ahubwo ngo Yesu, Yesu. Anapiga kelele Yesu. Maze Yesu Hafu Yesu arateba arumva ijwi ryiwe. mwisho akasikia sauti, Acavuga ngo mumuhamagare. akasema mniitie. Ingene bamubwira ngo hora. Gisi walimnyamazisha eti nyamaza. Abamubwiye ngo hora nibo bamubwiye ngo humura akaguhamagaye. Wale walimwambia nyamaza ndio walimwambia farikika na pita. Abamuzibiranije nibo Imana yatungikanye inyishu. Wale waliomnyamazisha ndio Mungu alitumana kwa jibu. Wakubwiye ngo ntibikunda, Imana igira ikoreshe bikunde. Yule alikwambia kwamba haiwezekani ndio Mungu anataka. Wakubwiye ngo ntibishoboka, niba Imana igira ikoreshe kugira ngo bishoboke. Yule alikwambia kwamba haiwezekani ndio Mungu anataka tumikisha iwezekane. Umudamu umwe yari umupfakazi, Mama mmoja alikuwa mjane, yarafise abana batandatu, alikuwa na watoto 6. acatanga umutwaro ku iradiyo, Akatoa hitaji ku radio, avuga ati jewe akasema mimi ndi umupfakazi, ni mjane, mfise abana batandatu nina watoto 6, kandi nabuze ivyo ndya. tena nimekosa chakula. Umupfumu umwe Mpiga lamuri mfumu mmoja arumva iyo radiyo, akasikiliza hiyo radio, acavuga ngo abakizo bariyemera, akasema warokole wanajiamini. jewe ngira ndamushira indya, Akasema mimi nataka nimrushie ama chakula, ndamubwire ko zivuye kwa Satani, nimwambie kama zinatoka kwa shetani, ndabe ko azirya. tuone kama atazikula, Ariyo zirya. kama ni utakula. Wa mupfumu azana kamyonete yuzuye indya.
Yule mfumo kaleta kamioneti ya kujaa chakula. Barazana barashika ko yo mama yari yatanze address ati nukuri wongirira imbabaza nzanira injyana ukuri ngiyafe n'abana. Huyo mama alikuwa itoa address yemu atanisikia huruma kabisa anisaidie. Wa mfumo zani wifu y'ibigori biharage akaleta ibaze kamionete yuzuye. Kamioneti ya kujaa marage sijui. Weaza yizananye n'abakozi barapakura barashira mu nzu ya wa mudamu. Sasa kaleta na watumishi wakatoa mgari wanatia chakula. Ama wa mfumo acabwira wa mama. Ule mfumo akamwambia ule mama, ati mbe kutambajije hizo nje zavuye. Je, mbona ukuniuliza mahali ambapo chakula kilitoka? Wa mudamu acamwishura ngo. Ule mama kamjibu, ndazi ko atawe Imana itokoresha. Najua kwamba hakuna yule Mungu asiyetumikisha. Na Satani Imana yo mukoresha kugira ngo jewe nge. Na Shetani anaweza mtumikisha ili mimi nikule. Haleluya. Amen. Igiye gukoresha umwasi wawe kugira ngo bigende neza. Inakwenda kutumikisha adui yako ili awe salama. Wakubwiye ngo nibikunda. Aliyekwambia iwezekani. Imana igiye gukoresha. Ndio Mungu anakwenda kutumikisha. Wakubwiye ngora. Aliyekwambia nyamaza. Igiye gukoresha. Ndio Mungu anakwenda kutumikisha. Wakubwiye nguzopfa. Yule alikwambia igiye gukoresha. Mungu ndiye anakwenda kutumikisha. Ntabwo bizoteba. Haitakawia. Tugira intambwe. Tunataka tupige hatua. Tugira ukwizera. Tuwe na imani. Ariko kandi tugira intambwe. Alafu tena tufanye hatua. Yesu aza kubwira abigisha biwe. Yesu akaambia wanafunzi wake. Yesu yaraduga ku musozi. Yesu alikuwa anapanda kwenye mlima. Yesu yarafite abigisha 70. Yesu alikuwa na mitume 70. Yarafite n'abandi 12. Alikuwa na wengine 12. Ubwo yarafite 3. Lakini alikuwa na wengine 3. Petero, Yohana na Yakobo. Petro, Yohana na Yakobo. Agombye kuja muri mission nibo yajana. Akitaka kwenda kwenye mission alikuwa anaenda naye. Muri rusangi yagumana na 12. Lakini kwa wote kwa ujumla ni akiana na 12. Amen. Yesu yaduka ku musozi n'abigisha 3. Yesu kapanda mlima na mitume 3. Ati kumanganje ndaduze hejuru gato. Akawaambia mbakeni hapo mimi napanda kidogo. Abahungu bacha barisinzirira. Wanaume wakasinzia. Yesu agarutse ababwira ngo. Yesu aliporudi akawaambia. Handi twasomye muri Matayo. Pale tulisoma Matayo. Nimurushemo amaso ni saa nimwe. Hamui na mimi hata saa moja mkiwa macho. Isaa imwe. Saa moja. Ni minota 60. Ni dakika 60. Yesu ashimwe. Amen. Zo kuba imbere ya Yesu. Za kuwa mbele za Mungu. Reka nakubwire. Acha nikwambie. Turafise kwizera ko Yesu agiye kudukiza. Tuna imani kwamba Yesu anakwenda kutuponya. Ariko reka tugire intambwe yo gufata isaa imwe yonyene. Lakini acha tufanye hatua ya kukamata saa moja kwa siku. Na wa mudamu yafashe ingingo yo kugenda kuri Yesu. Na ule mama alikamata hatua ya kwenda kwa Yesu. No gukora ku ikanzu yiwe. Na kugusa kwenye pindo la nguo yake. Bartimayo nayo afata ingingo yo gusemerera no gukoma induru. Bartimayo akamata hatua ya kupiga kelele. Kugira ngo bikoreke. Ili yafanyike. Nako turizeye. Nasi tumeamini. Nataka tupige hatua. Ya kukamata saa moja. Na Yesu. Ya kuwa pamoja na Yesu. Imana yaragusorore 24 ora masaa 28 ku munsi. Mungu alitusorolea saa 24 kwa siku. Harigiye wigira ngo singira umwanya. Labda unajiwaza mimi sina muda. Nababwiye ati nta muntu numwe ndigera mbona abura umwanya wo guhambwa. Mimi nishamwambia kwamba hakuna mtu anakosa muda wa kwenda kuzikwa. Yes. Wapfuye ukifa ntugumuka ngo ntimumbambe nta mwanya ngira. Wewe ugumuki unasema ngo mimi msinizike sana. Warebye muganga ahubwo ati jama ngaha. Kama umezidiwa daktari anakuambia lala hapo. Ntugumuka ngo urumva ngo nta mwanya ngira ngo nditahi. Haujigumui ngo sina muda mimi naondoka nyumbani. Ariko umwanya wo kubana na Yesu warawubuze. Lakini muda wa kukaa na Yesu umekosa. Saa imwe ku munsi. Saa moja kwa siku. Ubane na Yesu. Uwe pamoja na Yesu. Abantu nabo barabura imyanya yo gusenga. Watu wanakosa muda ya kuomba Mungu. Akagima na te rumba ndibize. Anaambia Mungu unaona mimi niko busy. Mimi niko kazi. Ni mishure. Mimi niko kujama. Nataka kulala. Wewe. Abishatse nturonka kukanya ko kujama. Akitaka utapata muda wako. Nibangaye bajama ni baronka itiro. Wangapi wanalala bila kupata usingizi? Nibangaye batagira ubwo buzi. Wangapi hawana makazi? Umudamu mwengo yarabaza imyaka ataronka kana. Mama mmoja alikuwa na miaka. Imani iramuha umwana. Mungu kampa mtoto. Ikindi gihe atangura kuzara heba repetition. Wakati wengine kati ya repetition. Abandi babaje tunuko tazama repetition. Wengine wanamuza mbona ukuji mazoezi? Nubura kujami kumwana ngo ndaje muri repetition. Kulaza mtoto mwana. Ingamba niko ndakinisha umwana. Na kuwa nachezesha mtoto. Ahezi iminsi umwana rap. Palipomaliza masiku mtoto. Imani kimurungikira intumwa.
Mungu akamtumia Ngo ujumbe. rero icyagutuma utaza muri repetition cyahavuye ngo nkorere rero. Kilichosababisha kutokunitumikia kimetoka, njoo sasa. Haleluya. Amen. Ikidigiye cyo kugira intambwe. Hii ni wakati wa kupiga hatua. Wagira kwizera mbwa ukagira intambwe. Hii ni wakati wa kuwa na imani pia wa kupiga hatua. Indwara ziba mu bice bitandukanye. Jua kwamba magonjwa yanatoka katika sehemu tofauti. Indwara nyinshi zizanwa na Satani. Magonjwa mengi yanaletwa na mwovu Shetani. Zingine zizanwa n'Imana. Kuna zingine magonjwa zinaletwa na Mungu. Zizanwa n'Imana nizijya zonyene ziba zirekuriwe kukwica. Yale ambayo yanaletwa na Mungu ni yale yanaachiliwa kukuua. Kwa Yesu yabwiye abiwabo na Lazaro ati iyo ngwara sio kumwica. Kumbuka Yesu aliambia kwa na Lazaro kwamba hii magonjwa si ya kumuua. Yesu ashimwe. Amen. Kandi cyiza nuko tutazopfa vuba. Tena kizuri sisi tutakufa. Kwani tuzokenyuka. Kandi jambo jima tuvuga ko tuzobaho kugira ngo twamamaze ishimo giye duhamagaye. Na neno la Mungu linasema kwamba tutaishi ili tutangaze shukrani ile ambayo ilikuwa. Leo yose tuafizi ubacha bwo kwirega kuri data. Sasa magonjwa yote tuna mamlaka kumchongea mbele za Mungu. Kwa ibikiye kinyume na sheria. Maana inakuwa inapita kinyume na sheria. Kuko ibwirizwa shingiro ryacu yatwemerera ko tudakwiye kugwara. Maana katiba yetu inatuachilia kwamba turuhusiwi kugonjwa. Ibwirizwa shingiro katika katiba ya Yesaya chapitre ya 53 ivuga ngo panasema kwamba ngo kubw'imishishagu yawe ngo kwa fimbo zake twarahawe gukira, tumepewa kupona. Haleluya. Amen. Yesu nawaza kutubwira. Yesu naye kaja kutubwira. Baye bubasha. Eti nawapatia mamlaka. Yo kukandagira inzoka na skorpion. Ya kukanyaga nyoka na nge. Yo kunesha uwi bwose bwa masi Satani. Na kushinda mamlaka mabaya ya ule Shetani. Ibyo kwa Satani ngwara zirimo. Sasa kwa hiyo yote kwa Shetani magonjwa yamo. Na mambo leo dufise yo kugwara. Hakuna sababu za kugonjwa. Kugumuka tukavuga ko tudashobora kugwara sinabi. Kugumuka tunasema tuwezi kugonjwa si vibaya. Maana tuna mamlaka. Umukozi wo muhira, mtumishi wa nyumbani, atangiye kuguha ivyondo nguje kandi mama yasize ubuyi. Akianza kupatia matope ukule na wakati mama aliacha buyi. Urafise uburenganzira bwo kwanka. Una mamlaka ya kukataa. Sinyo ivyondo. Unasema mimi sikunyi matope. Kandi umuvyayi yasize ubuyi. Wakati mzazi wangu ameacha buyi. Ubuyi ni musururu. Leo natwe turafise uburenganzira bwo kuvuga ko tudashobora kugwara. Nasi tuna mamlaka kusema kwamba tustahili kugonjwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umunyantege nke ngo avuge ngo ndakomeye. Neno la Mungu linasema ngo impumyi ivuge ngo ndabona. Eti kipofu aseme kwamba ninaona. Haleluya. Amen. Umukene avuge ngo ndatunze. Maskini aseme kwamba ndatunze. Nande umugwayi avuga ati ndakize. Na mimi nasema mgonjwa aseme napo. Vuga ati ndakize. Sema napona. Nazo kumva baro vuga ati ndababara mugabo singwaye. Hata kama utasikia maumivu seme naumia lakini si ngwara sagateka kandi. Maana magonjwa si haki yangu. Agateka kanje nugukira. Haki yangu ni kupona na kugira amagara meza. Na kuwa na afya nzuri. Haleluya. Amen. Kubw'ibyo rero kwa sababu hiyo turahaguruka ingwara, tutasimamia magonjwa n'ibibazo bindi byose dufite na matatizo yote tunayo. Hari Imana igomba gukora mu buzima. Kuna kila mtu anataka kufanya maishani mwako. Ugiye gufata isaha imwe ku munsi. Unakwenda kamata saa moja kwa siku. Isaha y'amasengesho. Saa ya maombi. Minota 60 uri kurasenga. Dakika 60. Maneno yakikuishana. Amen. Ushaka kuvuga ati Yesu ntabara. Hata ukisema Yesu nisaidie. Yesu ngiza. Yesu niponye. Aliyeweza ngo ntuzi gusenga. Labda unasema ngo usenga. Nyene uzusenga. Wewe usiombe tu hivyo hivyo. Imana ni nayo majambo uvuga. Mungu atizami maneno unasema. Ila mambo wayavuze. Anaangalia sababu ulisema. Ila bikiri mu mutima. Anaangalia kilicho ndani ya moyo. Utazi kuvuga neza irabizi kutazi kuvuga neza. Kama hujui kusema vizuri Mungu anajua kama hujui kusema. Kudendekera nyirazi kudendekera. Kama unasema unasita anajua yote. Mungu irumva mutima kuri kuravuga kukeneye gukira. Lakini Mungu anajua ndani ya moyo wako unasema unataka kupona. Ukeneye kwanya kira. Unataka mamako mdogo apone. Ukeneye ko soanya kira. Unataka babako mdogo apone. Ukeneye runaka kwa kira. Unataka fulani apone. Haleluya. Amen. Kubw'ibyo buri muntu wese afata isaha imwe azo. Kwa hiyo kila mtu akamate saa moja ya kumuita Mungu. Kubana na Yesu isaha imwe. Kuishi pamoja na Yesu saa moja. Bilitwa kumara imyaka 1000 mu isi. Inazidia kuishi miaka 1000 duniani. Wavuze ngo ntangabiri ugira. Ulisema huna karama. Rindira muri yo saha imubona ingabire zizi. Wewe subiri masaa moja ile gisi karama zitafunguka. Wavuze ngo nyishu zawe ngo zirateba kuza. Ulisema jibu lako linakawia kufika. Rindira muri yo saha imuzoburambi. Subiri kwa saa moja hii utaona jibu za Mungu. Haleluya. Amen. Kizimu ofisi nimero yanjye ya telefone. Kizimu uko na namba yangu ya simu. Uzocumbwira. Utanambia. Pastor. Nambia pastor. Niko nishurwa nihora. Niko najibu usione. Haleluya. Amen. Ukwizera. Imani. Hamwe no kugira inama. Pia na kupiga hatua.
Yesu agiye kubikora. Yesu anakwenda kuyatenda. Yesu abaheza. Yesu wabariki sana. Tugira dusenge. Tunataka tuombe. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, areba ibyiza gusa indazana z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, Wibuke kubusangiza n'abandi.